Njengomama omusha lo mkhankaso ungithinte kakhulu because I always thought ukuthi ukuparticipate kwezombusazwe into nje ukuthi it was a privilege angithi, but ngendlela abakhulume ngayo basho ukuthi it's a right, and ekugcineni lami ngicela sekuzwisisa ukuthi surely ilungelo lomuntu wonke omutsha ukuthi aparticipate ngapi politics zelizwe, ngenxa yokuthi nxa thina kungela abantu abasimele njengabomama, nxa thina singasaphathekanga thina ngubani ozasirepresenta, akula muntu ozasirepresenta, akula muntu ongazwisisa nxa ukulomama omutsha oparticipate kuparliament kumbe ngaphi any decision making, anti kuyasinceda ukuthi uyasizwisisa nathi ekwanisa ukuthi asimele abekwazi izifuno zethu, abekwazi esikufunayo, abekwazi ukusihluphayo. But nxa ukuthi kuparticipate obaba kumbe kuparticipate omama nje asebekhulile abasoze bakwanisa ukuthi bakuzwisise thina esikufunayo. So ngathi kungifuqe kakhulu khona Khiyana wangipha namandla uzana ukuthi lami ngifise ukuthi ngiparticipate nje kwezombusazwe. Uzoparticipate yini kukhetho luzayo? Ngathi kusokulate ukuthi ngathi ngaparticipate kukhetho oluzwayo, but in the future lami lesifiso esokuthi ngiparticipate silami ngimele abanye omama kwenza ukuthi awethu amalungelo lawa kanjani akhange.